Wadhiane mabende kelo buok jodak ma Busheini e kar chung'od bura ma Butere ochiew kod buok bang' jal moro wachore ni onego jaode kendo ike puodho mar niang'. Jaode moyang kaka Juliana Bukachi ne olal tarik 16 dwe mar adek higani kane owinje mogik kane ogoyo uwi ka chenro mag manye ma itimo kod nyamin-gi osebedo mana ka goyo Luanda. Ka olero wachno, yuor Juliana James Omaya oyango ni jaod mosenindo noluonge mondo mi odhi ogo wang'e kaka Juliana nosebedo ka igoyo. Ringre ne okwany kod jirande manomonde puodho kendo yudo ka guogi fuyore machiegni gi ringre no. Wach makamano ne oyang kod jatend obila ma Butere Joel Chesire mabende wacho ni chenro mag nonro dhi nyime. Kijana aliniambia hivyo, na kweli vile sifa ya kijana nikaokopa. Mzee Nganga amenikubalia akaniambia yes, kuna mama mmoja ambaye ako missing. Owino alikuwa rafiki ya Owino na Owino akampiga na tangu hiyo siku hajaipatikana. Na Mzee Nganga akaniambia hata ile siku yenye Owino alikuwa anampiga, hiyo nguo yenye alikuwa nayo ndio hiyo unaona hiyo yenye iko hapo kwa shimo. So hapo ndio pia mimi nikaanza kujua kwamba Owino ndiye anaweza kuwa amefanya kitendo kama hiki. Sasa leo wakati nilikuwa nasindikisha mzee mwingine ndio nikasikia jana mmoja hapa akapiga nduru ati kujeni muone hivi vitu, ndio nikaenda huko. Nilipoenda nimepata kweli ni huyo, kwa sababu ile nguo ambayo alikuwa amevaa hapa usiku, amevuliwa hapa usiku, ndio alikuwa nayo.